imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa isanzwe ikorana na AFCM 23 na Twirwaneho yashinje ingabo za leta ya Kongo kurasa ku ndege ya gisivile Minembwe mu ntambara ya Kivu y'Epfo. Inashinjwa kandi kurasa ku kibuga cy'indege cyaho no gukomeretsa abantu batatu. Muhawe ikaze muri iki kiganiro cyacu, turaza kwibanda ku byo FARDC M23 na Twirwaneho bavuga ku ndege ya gisivile yarasiwe Minembwe. Mu itangazo, umutwe wa Twirwaneho ugenzura igice cy'akarere ka Minembwe wavuze ko kuwa mbere indege ya Sukhoi na drone z'ingabo za leta zarashe ku kibuga cy'indege cyaho zigakomeretsa abagabo babiri n'umwana w'imyaka 5. Uvuga kandi ko ibyo bitero byibasiye indege ya gisivile itwara imiti igenewe abaturage baho. AFCM 23 ivuga ko ibi byatumye ibiribwa n'imiti iyi ndege yari itwaye bigenewe abaturage bashigishwe n'ibiza byangirika, ko icyari igikorwa cy'ubunyamaswa butavugwa. Mu itangazo ryasomwe kuri radio na televiziyo y'igihugu, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Major Sylvain Ekenge, yavuze ko ingamba zikwiriye zafatiwe indege yagurutse mu kirere cya Kongo nta ruhushya bifitiye. Amashusho yatanzwe na bamwe mu bari Minembwe BBC itabashije kugenzura byigenga yerekana ibice by'indege ntoya irimo gusha, bavuga ko ari yarashwe n'ibitero by'indege z'indwanyi z'ingabo za leta. Amakuru avuga ko iyi ndege yari yaguye ku kibuga cy'indege cya Minembwe ku Cyumweru, ubwo hari kuwa mbere Moise Nyarugabo wigeze kuba minisitiri w'ubukungu n'umusenateri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba umwe mu bavuganira abanyamurenge, yanditse ubutumwa ku rubuga rwe rwa X yamaganira iraswa ry'iyo ndege. Nyarugabo yavuze ko nyuma y'imyaka abaturage b'Iminembwe bagoswe batabashaga kugera ku isoko ngo babone ibyangombwa nkenerwa. Anavuga ko kandi indege ya gisivile yiyemeje kujyayo ijyanye ubufasha burimo imiti imaze kwangizwa. Yemeje ko mu bakomeretse harimo umushefu w'agace n'umwana w'imyaka 8. Iki gitero gisha cy'indege za Sukhoi Minembwe gishobora gutera gushidikanya ku kugera ku mahoro birimo guhoranirwa biciye mu biganiro hagati y'impande zombi zishamiranye. Iki gitero kibaye nyuma y'uko kuwa gatanu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bisinya amasezerano y'amahoro i Washington muri Amerika, mu gihe hagitegerejwe ko leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 nabo bagera ku bwumvikane mu buhuza burimo gukorwa na leta ya Qatar. Colonel Nanga ukuriye AFCM 23 yavuze ko amasezerano ya Kigali na Kinshasa ari intambwe ituzuye ariko y'ingenzi. Yavuze ko ayo masezerano areba igice kimwe mu mpamvu z'amakimbirane, yongeraho ko ariyo mpamvu bo bashigikiye inzira ya Doha ngo bakemure impamvu ziwe ikibazo cya Kongo. M23 ishinja uruhande rwa leta ubwicanyi bwibasira abanyamurenge. Uruhande rwa leta rwahakanye ibikorwa byo kwibasira abanyamurenge, ruvuga ko rurwana gusa n'abarwanyi ba Twirwaneho. Nyuma y'imirwano yabaye mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka, umutwe wa Twirwaneho wafashe agace ka Minembwe uhirukanye ingabo za leta. Icyo gihe ku nshuro ya mbere uwo mutwe wemeje ko wifatanyije na AFCM 23 ubwo hari nyuma y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda wari uzwi nka Manika wari ukuriye Twirwaneho. Muri uko kwezi kwa Gashyantare no kwa Werurwe, indege z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoze ibitero bikomeye Minembwe